se nipa mienu na ahwe wo mo enkwa ewo nyinahi empotem wo mo ne mente be ho ase sorry ye eno ewo asante mantemu wo mo kyese emrante bia ne yakase macho man yibi omo hon ma no mo hunu se esen bia besi honom ya mema kantin ka ne o mabati setie nie asisi afri mu ateso ma abebo hyemu ewo ehon ye fene se kasoti wa hun yeah Oma bebo hyemu ewo nyinahi ni kasoti honom a eno ewo atwemampo no mansini mu ya oma sam nyina ene se ezije yeso oma be wi afri kromafo ne ho Musa one de can box site obia nim se enyina hindi mu akotene na chese ba ne sa no na emabu no so se wo mo enti ase enti ma koye tomamento ene tokwasem ne de ko wi akire no na emabu na won potam wodum no mienu na omo so mo ba ni asi atu akode pa na sije ekita omo a wo mo de ebebo se musa wo honom no ya omo yeso omo sase krompo ni excavator part yi no mo ewie gold deposit gold omo ensa kan na cheso omo sesako na eno na mabu nanti ase ne amana kwa wiwe babia do nyama de ebia sese mfidia sese akran so man no ahwere de koso ewo nyina hini kasoti ntokwa esi ye no mu eno no timpanyifo hye sa macho men babia mu free posifo eni hudwuma emfama yen na sije mame enko daily graphic mu na afe ye mo amane wonim se ketasku wo mo eba nsahye eni mo mpanyifo eba nsahye wo daily graphic na kan no mo category A ena aye Minister of Education etu omoso ba B no wo say wo nyina so ne niam bi a wo say school no etumi TV ni ade ansan ya wo say maintain wana se de tesa na eno na school no mpanyefo che say sa B na omo wo no emo mo kra esan se ema omo enya a school phone kwada na aye sharp no because so say omaba anya appearance abedru finance kra national science mass no itini nyina enye bibia nka wase ministry no be hye so na wasan so raise om de makosa category A no sansa no beboa amomanya enkwada na omunim de wosoro ye om besan so abo school no na emu apagya ewo enwomasua mu na Dr. Benjamin Mawunyo boafo wono ene ye coach de market school national mass science and math quiz no 2024 no ono ena oye coach de mama oni nkwada nyina binom ene ba ensahye no akade nso a wose boa ema school jane na so no sa akade ni nyina so mo chese omusankan ye ebi ni ho ntiama enwomasua ni ade che no aye den kakra da bokrate ebo eho amane na ne feto so dum yense ha ya no ena megina omampani president elect John Dramani Mahama ewo ha ena Ghana Pentecostal and Charismatic Council no GPCC emu empanyefo so ejina ne nchen na pagya odi wo manim no eye Apostle Eric Nyameche na omo ekoye no omampani ya omana to obeyi no eche enema bia ede na koma so na eye na semhia pa CJ se nyame yadoma January 7 echi no oba abehwede di kan eye oman no amamra ene ehwo hyehye wo no ma ye wabedwako a edi mudwuma ene no wo kyese obehye mu kena na omadi omudwuma ye san so sente ase ye adwuma titiw na no ye de ase wo speaker ene Supreme Court ntem no wo se ye hyehye speaker na adwuma ne sen ehina na ne limit no na adwuma no betumi aye de akwakopem na eno echi no afoforo so atoa so ene no so obehye ho asemaka omani sika sem so obehye ho asemaka ye na wo motumi abiebie enwuma ma emabu anya bia ye enye eno nko a wasanso abobbo ko mentebe ho ase asore honom no osenya de obi anya emfaso ewo ekumu nteno so be ho adwuma na wahye se asumdwe ebeba boko ne mpotam ene ensempi no abobbo so ha ya the bokatan ebo ho amane wasanso akasa de afanyina mahode energy sector no ene adwumade a oba be ye wo honom no manfo no enya enkane abribia na se obeka ya be semfie mienu de ba de dom kase wo mrase bedwafie hyesenka mrasebejafie empene so na $350 million no na tax waivers to a wa mode to enka ebede da nyuma bi so ne ade omu ye fi ho some of the one district one factory nyuma ko ni bi no aban ye se obema mo sa tax waivers no eno na aka bo mu ya koduru sa $350 million no
na Adom kuma na wo fi ona ye o madwe so mo ntia se ne entia se o chena de chieka ho o mo guso anso gina ba bi o mo gina ya ye kase ye kra enu amra hye bje san ba setena no eno still na no o mo chaso o mo mpene so emma sa sika ne emma ebebo man ne kesa so o mo se nyuma ni bi o ma o mo ahoden a o betumi atua to no na sa wo so wo yi ni nyina fi o na o de ka na eba beto aban foforo na wo no so ba abebu o man no onya sa to na wo so onya ede etoto niema emma ne koye ho asem da ha de me di wie nyina no eye ne da bokreta daily graphic ne fa etoso edunsia CJ ebo amane ya ababawa ya wono ye frɛ no Miriam Bona ono Tamale Regional Hospital na wodi ne dwuma ese nurse osanso eye midwife a wasom oman no efie makomako dunkrunie o ma Bona baso eso no ena ye National Best Nurse and Midwife Ghana Registered Nurses and Midwives Association no ena amano sa abasoboi nti ho asam edaha na we ya mano abasobone keke ne sa aka eka ya enono wamo HS ye brand new Toyota Belta Saloon ya chese fifth annual dinner eni a wose koso no e won krahana no fieda enom de sa abasoboi ema no de otoso mienu so ye Erica Bugri yo no e wo Upper East Region ono so e de 50,000 Ghana cedi ne kofie de otoso miensa ye nursing officer ono so efia poemantemu Edmond Dodu Atweri ono so e de 40,000 Ghana cedi ene kofie anese for be se duanan ene midwives be se duanan e wo Ghana fa na no mo bo mabaso sada no a aye nika fefefe iti Ghana Registered Nurses and Midwives Association mumo eni adwuma pa abna yenko ahoma no so na yene the honorable member of parliament for Seshi Akontomra honorable Alex Tete Jonoboa yene no entwetwe enkomo honorable Temenka Adom FM so ni yemoache mpato no jesu mini na sai ye ho de ye mpato sa so ho ye de Onyamna do no mpa bo matin nkan de na zero de dia che. Areho samo esi ewo Ablikuma North specifically Kwashiman cluster of schools. In fact about yechi ya recollection e kokoso mia bi bia ye de ballot boxes any papers e kogu ye school hono. Ahamachin be ye donko honom nipa bonfa kotwa tumma block ni nyina of about 2 stories. Ashe library ka ho ma ICT lab kra ka ho na fe bia na materials ni gunu ni nyina so ashe asemi wate honorable Dedi kana ma men che otie for na na was especially me constituency for etiem na yen see eti from se o man no near ekon enum guase and specifically no bia na the NDC for supporters and yes adian ezan say ato abawie na wa wenia and then kire say obetimi de mra ahye wonsem ti ye besre police for say homon koso hwehwe mu na ipakro no anazen krofo kro amko yes adian yanchi won ezan so bia ni won mo chen mra wa Ghana and IGP meaning say why be wabo hu modern say elections ni order to talk when mu ni you know ene ma koso ba bi bebre na sa nkrofo yi emprince mra be ye adwuma because ya to abawie na ye coalition a onim so wa nwene a wa nwene sabe ye mu bia ye kase ye coalition ye hu say nema enkoyie akontomafo desire ni pa from ramanye de emeto aso no ya mfa basa bia anye de amfa ma and 2016 year to abawie and me nyini ze ne ekoso say ye call for electoral commission ye say zo bi ne clear results abla woni pefe say o coalition a wa ye no enya de a wa nwini nti o peso de mra hye wonsem na o ye ne o ye and o mampanyina ye yi no ye besre no so nkasa ntre ne supporters ne ekoso no time and sorry yes ya ban kosi school dan wa ha kakra na e wo nso no ebirim so de mra hye o munsem esisi no ni nti no ne American ze mate but me ni me police for no de jizo omo so ebia omo nye hwehwemu nche ni pakro a wa yes ade. Well, honorable Maminda was say no ho na fe yembra parliament and finally afi mosan be ebetrase but nienti na pay me frɛ wo the $350 million tax waivers mo pesa mo dem businesses are almost operating under the one district one factory. My question would be under the tax waivers no mo farmer sa businesses na acquire last minute ye twe ho diary honorable enye enne another no
and I had decided we about a year other people so parliament. Na Eshasebe 1 year ni. And last time we are me leader my requested recall no was so. Leader now also requested recall no was so. And yet tax exemptions in Nkwa. Okay. We are buying Kwakwaji 150 million euro with their top ship at the Magana Navy for Nazanebeya. A ponosono ombetima patrol na bibi ABC so went my day. Aso anon temne. And then the kick on NDC was a monte as a mayenye. But me question another some of me bizana Ghana for you and say NDC was on employment a cost. By a normal refuse a COVID in a buy no companies be brinano eco form enye Ghana nkwa amon be bre a buying and so over matters exemption. Now companies be 44 manya per passe ombara bi adwuma na Ghana fo bi anya bi aye na NDC was a mobile mbe taxes ama Ghana adwumayefo anase hwahin aye na companies be 44 zombra bi adwuma na government more tax incentive a NDC was a monte azedia ni emisa se omoba no ombaba bi companies ni bi account anase ne wo number be collapse because ni momo from coming kuma bra se can party a collapse Ghana companies and answer factories NDC and anya no kwa free senior high school bill and it's a navy for you know say kokoto so monte ase no and na de ni omo plan say budget on account no ye ma me ye mo isan say omo number be from the next government but okay as dey we e buy say about be 2 times and this one ase say ye na form majority ye na form there and omo say and when you hear this Ghana company and other foreign companies, and the judges are our man penny appoint to my eye or more veterans say, yeah, pass on non win yadia. Near to your can say. So almost want to them a government business and yadia. And they're almost vote on account no money on budget. Now, general everybody man to move your workers. Honorable, we know says Hannah Montoya year to the day and financial implications on the incoming government. What financial implications? What are you telling me, sir? In the government when we're easy at Moyana. Maybe so. And yeah, from last year, you know, okay. Finance committee and this work can be. And into some person business say to baby na just the government not so no ye nya hanu ba en say money nya adwuma bio enu bi na no me business okuja to say no or deputy minister of education to part of the 2016 ye to baby e ba prim January na ye hanu ba wa nya adwuma office one sign krata bia And so as it stands now, 41 businesses are one more experts are tax wage. Okay, but Daily Graphic is reporting 41 this morning. Okay, 44 businesses. Now, what happens to these businesses? So tax waivers. Yes, ebinum si edana kwa kodu baby. Ebinum so no the materials ni bi aba ayi. Mempese me disclose NDC panyini pa. Oye panyini pa oye member of parliament so. Companies na aba ne bi won constituency. Sabe on person pack on nyama na omyede. Omoko. Oh. Any companies now don't be bringing a more Sidana could do baby. As a moment, I task exemption, none of my media banomutimiko and answer visa. Yes, and Tiasi. Say, Tiasi, dear. And then this was implications was so that budget and so about and also implication on 2025 or mobile. Into more mayor on account. Okay, honorable. Na ye je adwenkyira na pay no tine ye bo wupunu ye da sesa wo je ye so ye fa enkomo no ensi ha ye be san kase bi honorable Alex Tete John Oboa is the member of parliament for Sechi Akontomra or ye deputy majority whip and ye no atwetwen enkomo no abenai siye na wo kire no se we da ho be safini e cheni my tobra sa na ye dia kwakwoto abawie akwakwo wie chi na bansesa na aba enti sa wo dia bansesa no be ye excuse ne ye na chesesije bia obi be ka se oni o ma ni ni ye esansa be da ho no mo nyenne enye na osije enye se last minute na ya na ha ka ho asem report na be bia no ye ka to date
omo approve ye emfa ma enyumakoi se ombetumi akomanim na omo so create employment ebia ebeba so yen hwese dia na idea nim no ebeko sije ye wie de ma me fa me birthday